Ko e komsoni whakamafola lea tonga, nai whakatoka i he maa i moa a ene awhio, tahine ko kuini sa lote tupou hono tolu, ko e whare maa ki he whonua. Ke whakawhehokotaki ai whonua, i e ngahi whakamatala i a kātoanga pe o wau, pe ke hoko ko e vai whakanonga i ha taimi o e whakatamaki whakawhonua. Tālu me iai, mo e ngā ue mā te aki, ai pūle, mo e kau ngā ue, he koe whatongia to tonu ke whakahoko ki he whonua. Ko e koto tāpuaki, i hea whei taulalo e whare hau o tonga, ki he ene mā i moa ko e komsoni whamawhala lea tonga. O huwhia i e tama pilinisi kalauni, pilinisi tupou toa uluka alala, ai whale fo o, ke hoko ato me iai ai whamawhala lea tonga i Septema wanoa uoua. Io, o ko kei tu utai mo langi maa a e nau ngahi maa i moa koe uhi koe whanua. E tō wholofola e tahini kuini, kuini saloti pō tōlu. Iona huwhia e fufua whare, whamawhala rea o tonga, e a whaasiu lai, taiwano taha. Ai ana e iloa koe setsi o, nai whamamafa. E fu whakalakalahi, ke wheo taki anga. Koe taha i mea, maongonga, ke ngau e whakataha. Ako, whe mahino aki, mao. Mo wawa ke noho merino. Whe whia, mo whe whofania ka kai kotoa. O whahistoria e ahoni. He koe lākanga whōweni. O koko atki ai e whamawhala rea tonga. O ki loa he ahoni koe e friseti. O whakahoko ia mea whare whamawhala rea whōu. Ngai mea ngāu e whanoponi. Mo ka ngāu e wo steu lere. Pea ke inaska katoa ai. O ongo at ke kotoa ho tau kakai he o tongani. Tatu whito ke ngai a whainga tāko ni. Me he nunua e whiriuri waki o e ea. O kula lahi. Mo hoko ange. Ai ngai whatamaki whanatula. Hange koe a wha ko kita mo haloti. Mai mapuna e mungawhi hungatonga hunga apai. Whataha mai kovita iwa. Ko ngai mea ngāu e whanoponi ko ni. E ala tokoni e whawhi tau ngai mui. Me tau ngai koloa. Ia hoko mai ai ngai whatamako ni. Ko ia. O tau whiawhia kotoa e ngāu e mauinga ko ni. Ko malawa ke tonia ki tau tolu. Hono kotoa i he kuonga whou. Mono ngahi pore whou. Mo mawhituki ange i he tāu e nofo taimi. O tau whawhetai. Pe mo whamalo ai ki o tō mawhawhi. Ka au mau tō mua mo moi atu e ngā weni ki aro ofa e Fiona. Ke tāpuaki mo marui. Mo whakao ngai ke lelea e whanua pe mo hono kakai. O i kai ngātai ahoni. Kai whai ke wholoa. Ko tūtā maki anga o e whakatamaki whae natula. Ko i kai ke mauma teu ki ai. Te mo ne hoko whakatū pake. E i toko mai ke hoko mea ngā weni ko mau pāre tua. Ko e whakatua mre anga he aho e alo tāmaki. Ke ne o mai whainga maari e ke maru i a tonga. Mo ne koloa pe mo hono kakai. I e longlo tō ngani, ko e pot ngā aue ke ngai bisnesi ai pule anga, o ku kau ki ai komsoni whamawhala lea tonga. Pea whakamaru ai komsoni whamawhala lea tonga, i he poate whakatahataha o e whetu utaki, whakamatala mo i teknolosia, ICT. Ko e sea o e poate tale ki tā, ko Timote kātoanga. Ko ngahi poate ko ni o ku mauinga opito e nau whatongia, tau te whito ki he taimi e tō mai ai hangahi whatamaki ki he whanua. Kai ke ngata pe i he ngahi whatamaki whakaina tūla, kai pe fo ki he ngahi mahaki whakaua. Ange pe ko ia na e
to whangai whanua i he kamatanga mai o e tau kōsi. Ko e whatongia whoki o e kautaha whamawhoralea a koe komsoni whamawhoralea a tonga o whatau mua whoki he ne misone ki he tukate ngai whamatala pau kai he kakai o e whanua pe whoki ki he anuako i o e kakai o e whanua matunga ngai prokalama ko atu me he komsoni o whatau mua pe ki he moilo tolu ki atamai laumali pe ape whoki e sino kai umaa whoki ai whapapau i mao pe i he ngahi mea koe ni o ku atu whoki he ai hanonga mo fie maari ke kai e whanua kai pe whoki a whakawhiawhia ke te nau tolu i ngai taimi o ku ai ai whakatamaki whakanatula. Hange pe koia ku mea i he kakai whanua nai tālua kamata mai ai kamata koia ai puna ai mo ngāwhi mo e ngā ue ai tai tuku ai komsoni whamawharea atonga ki ano ato e ngahi Porokalama ngai whamatala pe whoki he ngawe waaf pe me ngai kupu whikau aki ange ko e waa whamatala ea pe ki he waa sioloki ko ia e pureanga ki he nimo kai mai ngai potu ngai e pureanga o ato ngai whamatala whikau aki me ngai mea koe ni nai hoko i taimi ko ia i taimi koe nai tō mai ai whatamaki nai tō hiki hake tonga ngawe ai potu ngawe ai komison whamawhorare atonga kia tōnga o to e lahiange hoa ngawe ta te whito ke lele hoa ua whape ngai Porokalama o mimi mātunga i ngai mea koe nai hoko pe guai ai tui ko e ngai whamatala nai o atu i ngai taimi koe ni e ngai whamatala nai pau pe ato tonu whoki e ngai whamatala ko ia kai ke ngata ika nai o atu whoki e ngai whamatala o whea ko peki hono ako i o kakai whanua ki ngai mea e whai tau te whito ke o atu mo ngai mea ki he mui whalau maali e ai be whoki mea whakai sino i he taimi nai tō mai COVID kai ke ngata ika nai whoki me ngai Porokalama ako i he taimi nai tō ai COVID ai he taimi koe ni na e tō e hao en bui tsunami whoki he taimi koe ia ko te taimi ana e ngoi whaingata i ai whanua pe ko tui peko ngai Porokalama kai ki ngata ngai Porokalama whalo maari kai ngai Porokalama nai o atu nai hoko peko a mea ke whanonga ke kai whanua i he taimi o e whatamaki koe ni nai hoko pena ngai pe whoki whataha pea mo e kautaha whetutake atonga i he taimi tatau ai e koe taha pea o e ngai kautaha o whamalu i he poate koe ni koe ki he whamatala au mai whetutaki pea pea whoki ki he teknolosia ki hono whenga i ke lava ki whetutaki ai kakai wai whanua ai koe taha whoki ano ngai whatongia kai ke ngata pe i e whalotu whanua kai pe whoki ki tōpureanga ai lava ke tuku atu ai whetutaki i he kakai wai whanua ka koe posito ofiso ka tonga me makatunga whoki ni ngā wei matunga i ngai whepunake ngai wapuna o tuipe nai wa sia lahe ni ngai whatongia i ngai taimi koe ni hange pe koe mea nai lawe ki ai ngai te fito i visone ai kauta whamawhorare atonga o i kai pe ke uesia pe to e tuku ai fua whatongia ko ia ki he kahau o whakamakatunga i taimi tō mai ngai whatamaki whakakai na tula kai pe ki a ngahi maki whakaauha ki whanua e ki hoko atu pe ahono tau he komison whamawhorare atonga ano wā ngā ue pe me ngahi kupu whekau aki mo ngahi mea maho inga koe ni ki he whiriri waka ea kai maa e whakatamaki whakanatula pe kui ai honga ia mo oni me he kautaha whamawhorare a komison whamawhorare atonga ki ngahi ngau e waof mo whepaupo waki ki tau te whito ki he waawakai matangi wa asiolo kai bureanga ni mo pe whoki e meiteki kai umaa ngai kupu whekau a kotoa pe he pureanga kai pe whoki he tokoni me officer palemia ke ngai me alahi e taimi o ku whengawe ake ai komsoni i he tōma koe ki he kautaha whetutake atonga o ku to e whalele e na ngai mea ngawe ki to e whasisi iange ai taimi o ku moto ai whetutake ta te whito ki he taimi e moto ai keipolo ai a koe ki he whalot whanua kai maa ki toa pureanga e lawa ki whasisi e taimi e motohi ai whetutaki. Neo e ke lawa pe ke whai ai motohi ai whetutaki, ka koe taimi i koe ngau e whai,
e whasisi i anga e taimi moto e whetutaki. O tau ausia me tau mata tonu ai aonga o e me ofa honga na mai mi whanua siapani. E tokonia ki tau tolu ka tau te fito ki he whatokanga toka mua. I e taimi tō mai ai whatamaki. Pea na e hoka ngai Sharon koe na e fuaki mai i he project koe ni. Ko e tokonia ke kai whanua, whalotolahi ke kai whanua ke na mateu te wange ke taimi tō mai whatamaki. Nai lawa ke oatu ai ngai whatoka ngā kimua o te ke tō mai ai tsunami. Ka koe whare koe nai ngāhui koe i he project koe ia. O kulawa peke tō e hawhaki mukungi uwhanga mai kai ka kai o e whanua. Tau te whito ki he ngai api u nau nofo wahof. I ata kai koe ni ofasi. Te nau lawa kungi uwhanga mai ki he whare koe ni nai o silanga koe ni he project koe ni. Ke me at pe e urangmata ai hiwa mahino pe ko i ai whatongia koe nuk mautoro koe kautare ki tau e ngai poate koe nuk mau whakamalu koe ni i he whamatala whetutaki pe mo teknosia o mau ngai whatongia o sai pe foki ai tau mo ai ai pureanga ke ngai poate ai o whe mau ke mau whalere hange ha business pe a business o ku ola lele ai au matunga ia mau hatupu pe mau toi fua whatongi au toi lele yanki ka kai o whanua. Pea o koe pe mau ngai whatongi au mau tolu ki he pureanga pe koe mau inasi. Ai aku mau whatongi e urangmata ku pau pe ke mau whapapau i. Koe fua whatongi mo business au mau whai. O lawa ke ne hanga whaka o tau mua koe ai pureanga. Ki he ngahi business pea ko noa o fe mau ke mau whaho whatongia o ngai business o mau whai whatatau pe ke lao e whanua pea ko no tolu fe mau ke mau whakaho ka business mo whai hana whalere ngai kautaha koe ni ke o ai more ke ua si ai mau inasi ka ma kakai koe mo ua ke kautaha pea ko hono wha ke mau whakalele ai ngai business koe ni pea koe ngahi tuku pā ma ngahi area pau ko toa pe o mau whai o whapapau i koe ngahi mea koe ia, he kai ke ua si ai ngahi kautaha koe ni. Pea ko hoko ngahi whakatau mua ngai koe ni ka teki mau tolu, ke tokoni ka teki mau tolu, ke tatake ngahi kautaha koe ni mau whai. Pea koe ai mea pe ko whakamalo ia heni e rangmata, ke ngahi kautaha koe ni o kuna whakamalo i he ICT, e ta whanono pe ki ai. Ai ke whatonga iang e he kakai o whanua, koe taimi ko ku tō mai ngai whakatamaki. Koe taimi ko tō mai ai ngai mea behini, o ku taktaha kūmi ki hawhitu ke hawhake e nau maui. Koe kau ngawe koe niko ngawe e ngai kau taha koe ni, o nau nofo pe he hawhitu fua whatongi ai. Whikau lagi a kariki nau tōlu koe whakahau nau whatongi mai kakai whanua. Ke oato e ngai whamatala o pau mo tonu ke kai whanua, ke lawa ke whetu utaki a kakai whanua, whalotu whanua, kai maari tōpureanga, i taimi ko ia aia ko nau mo ui o whikau aia ko whatongi a o whikau laki maha ko mea mahu inga ia ke whamanat pe ke kakai whanua ko taha pēne kau taha le tio i pureangani o kulawa ke ne whakahau whatongi a wa o ki kakai ko toa pe o whanua me o niwa pe ki wawao a o mai ki hapai tonga tapu pe mo ewa o kua o ke whamafora ko ni i taimi utoa e whaingata ko le tio ni o kulawa ke ne o atu ai ngai whamatala ai ngahi mea ke ako e ke kakai e whanua, ai ngahi mea ke lawa ke whai ana whakanonga, mo whakawhiwhi ai, e kakai e whanua. Koe tāi tō ai la a, e aho alomari e mo mawhana ahono ea. Koe tokonaki, ko no fulmanima o Sanuari wanoa uowa. Na e ngā lulu ai whanua, i he pā ai mo ungawhi hunga tō ngā hunga hapai. Veuki mo ngahi api nofo anga, mo anga e nofo, i hake ai pe au kula. Pea koe mō miniti whakaloloma mo whainga ta a whau. Ka koe komso ni whakamafola lea tonga, i he leiti o tonga na e pauia ke tuu whakamakatuu i hono tefto i whatongia koe uhi koe whanua. Pea whea ni i koe ni i me hatafu, koe o kia e mahino ai whimo i kina koe ni whewhanonga ki hu mai me hatafu, po mai ai i kanoku polu, hange koe ni ko vai ko habaka tolo mo fo'ui. Whatongia koe nā tau whakahoko
na koe umanga au whokeni ai pure angatonga. Ko taha ene hono ngahi umanga au e Komson whamawhalalea tonga. Kene mea ngāwe aki ki hono whahinohino koe au e kakai whonua. Pe kai ki ngā tai e whai hono wharei. Pa moate a ngahi whamatala au totonu. Pe a molelei ki hono whapapau i koe ia. Ai malu pa mai hao koe ia e kakai e whonua. Ka tau te whito ki he whiawhi koe ia. E kia te au o ko nei kei ki aha ane whukehekehe. Ko mea koe nei anga o ko wakai. Ko e kehekehe pe ki ai. Ko ngahi whamatala koe ia o ko tauhanga o tukuangi atu koe ia. Me he le te o tonga. Tau te whito ki he ngahi whare i koe o ko omi me kau mau mawhai. Ai ana tai mo ape foki e ngahi whatongia he lo tonga tai mwhainga taa koe ni. Ai e pare mia. Ka maa foki ai tokon pare mia o tai mi koe ia. I hono na ngahi whatongia koe ia whikau aki pa mo ngahi whakatamaki whakainatula. Tau te whito ki a ngahi mea whakatu upake pe he hangi koe na e hoko. Pea koe tahe ngahi mea koe na e whai ai wakai koe ki ai e tai mi koe ni. Ai ana e mahu inga au pito ki a te au. Ke whakakato a ngai whatongia koe aka mea mahu inga taha ke tonu a ngai whamatala o atu pea mo e kakai o atu me iai koe kakai o whalala anga moki nau tolu e kakai to tonu ke alatu ki ai pe alatu me iai a ngai whamatala to tonu koe ia ki hono whahino hino pa mono whare i koe a kakai whanua tau te whito ki pā mai koe a mo ngā whi e hoko mai koe a ngai whaingata a tai mi koe ia ka pui a whanua pe a ngi koe na tau uha aki a efu me whunga a whanua pe a hoko mai koe ia pa mo e hake koe a pe au kula koe taimi koe ia koe taimi pe ke tonu pe a e te ngahi whakafofua. A tau te whitu ke taimi o ko te whakaatai a e le ti o tuki tu a whetongtongi mai e kau mau mawhai e tokoni koe ne whai ki kakai e whonua. Ukai whamalo heni ko hui na e lahi au pito ai mai whamalo ia na e whakahoko mai e tau whakahoko whatongia koe a Komson whamawhalalea tonga. Hingi koe tō wholofola koe a ene awhio. I ene tō wholofola ki ono kakai e osi koe whatamaki na e mahino na e acknowledge ai e whatongia o ngahi le tio. Whakou lawe i pe whoko e le tio tonga pe na e kei lele hoa e wawha e pōkoe na e hoko ai a pā a mo ngā whipa mai hake ai pe au kula. Pea pehe ki he whamalo na e whakahoko mai koe me he tangata ikpare mia pa mai kabineti. Kau maa e kau taki ngā ue, e ngai pot ngā ue, koe ngai business, koe kau taki lotu. Pea i kai ki ngā tai, ka na e iei ngai kau taha mei muli, na nau whamalo ia mai, tau te whito ke ngai kau taha whamawhola lea, tau whenga oi aki whamok nau tolu. Ai whamalo, kou hi koe ho ata mea ki tau tolu, ai loto lahi, pea mo e kakato ia ki tau tolu, ai ngahi skills ke lava pe o whakahoka e whatongia e taime o hoko mai ai whaingata pea pehe e whakamalo ki he Katinari ka maafo ki ai Vaticano ki Loma ko hina e kau ai Komson whamawhalalea tonga i whamalo ma ke na whakahoko mai ni ngai umanga au e Vaticano me Loma ki he whamawhalalea tau te whito ki no whamau i ngā i koe ai whatongia o i ngai kau taha whamawhalalea he teimi toa e ngai whaingata ako ia kana e whailonga i aki whokia ki i polokalama ma kehe i he mea anga o i Katinari e whamalo ia ko ia e whatongia o e Komson whamawhalalea tonga pe ne mea whokia pa mo e minista paanga malolo tatafu i o wau ko ia whafunga e ko ia e whamalo ko ia ki ngai whatongia na e whakahoko ka ako o kui kai ko kia te au e Sharon ko e Langlangi o ko tui ko e tuko toa pe e mai e ki e Langlangi ko e lava ho tau whatongia ko me e tau whawheta e ke e ki
apa nei tai o nei toko ni nei kai ke tau lava whakahoko ngai whatongia ko ia ko whatongia whokia ki ono kakai pau haka ne kali aki ai e o tua ai a hono kakai pau ke ne to o ni I ke ne mea ngā aue aki e tai me whaingata pau ko tui na tau kau e ke ni I ko ia nei whiri ke tuu e tai me whaingata ke tonga ni ai a hono kakai ko e whalata lahi pe hangi ko mo tolu ko ia o ko ke aloha ke koe ke ngai whatongia kia te au nā kua ko mea lahi e kau taki ki mua pako whamalo e ngai te taki lele ne whai he kau pure ki mua pia mo e kau taki ngā aue oku ki mua e he komson whamawhala lea tonga ko mea ko commitment mo e mate aki I ko ia whatongia ko mea ko whaingata au pit ko te mo ui ake ngā aue o tui ko e mea ia o ku mōre ai mea kita lau ngā aue mōre ai mea kita ai whamomo ni mai whatongia pea e hoko rewa a e te tukupā ki te whakahoko hoto whatongia ake hoto lelei taha ko ha mea ia o ku te tokoni ai ki lelei whakaloko fua ai ko tui ko e whatongia mahu inga tau tolu e Sharon ko e ka parte te ome fofonga ka kai fonua o tuku ia kita ko me e mahu inga au pita ko e malu moi hawa ka kai fonua e whakate whito ia e whatongia ko ia o e komson whama whala lea tonga he aho e whaingataha ko e me lino e fonua o whakate whito ia me hae ngai mea ku tau whawhanga aki ko ia e whanua hangi ko whakatapo. Kau tau o atu ha lelei, e mao e lelei e whanua. Kau tau o atu ha mea e melino e whanua, e mao e whanua e melino. Ka tau ka o atu ha mea e mo ui lelei ia e whanua, e ngai whinga o aki pa mo e ngai kupu hangi ko pot ngai mo ui, tau ilo e mo ui lelei e whanua. Tau o atu e ngai mea ko toa pe hangi ko whinga o aki mo e pot ngau e ako, ko ka hau ia whanua. Ko hae ngahi mea koe tau o atu me he komson whamba whala lea tonga. Ko ki tau tolu, o whakawhalala I mea ano kotoa. Ko mahu inga au pito ki he kia ki tau tolu kau ngā awe. Ko uhi ki tau wako e mea kotoa pe he aho kotoa. Ko e tau tukupā tau whatongia ko e whai e lelei taha. E ho ata atu e lelei ko ia mea ki tau tolu. Aia koe aho ko ia na e hange koe na kuongo ia koe aho ia ki te whakapapau ia e te tui. Koe aho neongo whaingata. Ka koe aho ku te pehe ko tālue e te whai e mea koe lotu. Koe aho nton ke whamo o ni e ai tui. Kai ke ko heka ke mea lele. Ko au pe hua tu koe ki tu amo seo ke tahi ko asi mai koe I he wharema. Koe ki tau sio ki mui, ko bang eiki, ko o stuku a te au ia hok hoa, mo hai pe toi ngai whanau nau ye, kau au. Pa koe ma lere, koe lere, koe tau mua varea, ko hono mo oni, taha kono whakarea totonu, koe lere ko tau mua varea, koe keilo, pe koe lere ki whia. Koe me pe mahino ka te au, koe unu ki loto whanua. Aia, koe ma lere tu pe koe, kai ke, o ku ngari whakata he ko tānoa pe au ki kakai, O ku foi hanga pe, toko taha ia, o ai au, ke usio ki he whare koe e whiseti. Ko ku sia ke pa ko tau ai, mo hau ka tape whakakau, koe whare koe ni, na e ai, na e langa, o koe hono tau mua ki ngau e whare, mo totokoni ki ha mea pehe ho. Kai ke, manatu e au ia, o te ke whahahufia, pau toi hanga pau ki mo, ko ku whakalaka tu pe koe whare, ku mai ki whiwhine ngau tau whik merere, kau peherewa. Ko te peko e kien o kune tala mai whehu I pe ke tai. Whaere whehu I e ke pure pe te maulawa ngawa ke whare pe pau ke huwhi a pe mau he. O tamai kaine tari pe ka alu pe. Ko ne hu mai koe pe moe ki. Ko tangi eiki whawhetai pau pe ko hotari lo tuin. Ko mau tawoki mai ko ko mau tolu pe ni fua au ka mo sio mai ki he kau nga api o mau tolu ko si ki fine moto ape he ko tangoi o si toho mai ene kato
ta e ke atu ko ai ke alu ki fe tamai o ko ke ila e au ia pa po ai ke alu ki fe ko pat a fe mai hen he ko hin ko faka ata ma kai mo ke wa fe pe hok si no ka tu ala tu o ui ke ka kai ko ku lele ha ke mo wa fe mai ko faka ata fare mo wa fe mai ko faka ata fare kai ke o ka wi he fe ala hina e ke te au neongo na kai ke ka kata mo family kana hanga hai o to ai tu mai e taimi ke mau ato ui whakaafi ke kakai ko toa pe o ai ma wai me whainga maari ko hok family tonga family ke nau toki a wan o ma whakatahai ke ko ongo ko na e ongo ka te au he aho ko ia hange ko ho lawe ko pena e ongo ne ongo na e ko aho na e ta amene kina aho na e kai ke ilo pe ko hai me e whai kai whawheta i pe hange ko kulau ko aho ia ke te whapapau ia e te tui whapapau e te tui mo ilo whapapau hei kai ke hanga he o tua o tuku noa e atonga o kai ko hinga pe ko hok family aho ko ia hei kai ke hanga he o tua o tuku noa e atonga pako ni tapu sio pe ki ai whamo oni Ko mana tu i pe au e tōna ki ko ia. Nā kuma te utewa wia ko e aho whemo i kina ka te au. Ko uhi ko e ngā oe. Pea i he taim tatau pe ko e mahino e ka te au o kia e whatongia a e komson whakamawhora lea tonga. E whakahoko ia e hoa pongpongi o hoko a taipea. Mahalo ke te au tiu toki lawa ka kato i whaifatongia a koe laine wha ki he nima. Pea koe anak ma teu teu au ia i he tōkunga hok sino ke mālohi. Pea moe ngā ue na aku whai ko i teu mawahe au pito me api ki o whatongia whakawhae. Pea au whai whanonga mai ai o whakakakato e whatongia. Pea ko e ko whoki mai ko ia me hawelu liku. Ko hina e o kia e timi o whakahoko ngā ue ki hawelu liku. Pea nā ako tātaimi ai ke kakato koe e ko whakahoko whatongia. Rotonga i he on air, i he leti o tonga uraki, mo e whae mahi wanoa a tui fuha takapau tolo. Pea na e lau mo meniti pe utaritari ko e ke awe au ko mau api. Aia nā aku i he tūkunga o ko hui a te ongo si a ko amanakile lei ke ufoke ki api. Whakafoki whaape ko whanonga wia ke le o koe ni hange o ko uolo. Pea hange hame o ku toho ia he loto hala. Nā aku ngau e ke whakasio ki hala mo i whakaukau. Koe whanau, ko rongai whanau wenok nau wa inga. Pea whafok whau he pā koe o ngalulo. Koe ne ngalulo koe iana au tangutu ofi ke matapahu anga koe ki he whare whakamawhora lea au sio ata. Nā ko i he tawhaaki e taha koe luwa. Nā aku te teki koe wakai koe ki he luwa mo i seo ata. I kai ke whuloko mahino ka te au koe hamea o ku hoko. Aia na e mahino ka te au ia mahalo koe kau ngawe i loto o ku i he toko nima. O se hu mai toko tōria koe huki tua. Pea nā aku mālanga au ki o lunga. Pea pehe lewa. Koe mea o ku hoko, koe mo ungāwhi. Koe ne mahino pe ka te au e mo meniti koe ia, koe mo ungāwhi. Nā ku kaila mo e lele, ke loki on air. Ake whakaukau, koe ku leana pehe, awe ai kakai. Koe winga koe, o ku anga maheni, koe whatongia pehe komson whakamawhola lea, ha mea o ku hoko ke whanua. I he a wha, ia ngai whakatamaki e ngai kātoanga, koe whai whatongia. Koe whatongia pehe ke whai. Nā aku hulewa ki loto, o ku loto ngā lele fo i hiwa, pia nā aku lea lewa he taimi ko ia, ke kakai. Ka pau ko au, o kou te teki he sio ke matapasi o ata mo e luwa, hua noa e kakai. Nā aku whakawhia mau e au ke urak whakapapau e au au. O kou whia mau ke whakapapau i ko au, o kou loto alahi whiunga.
ke o lea. He kai te o lea ko tete atu he i he ea, ko hinga ko iksioloto ke kakai, e pehe pe mo nau tolo. Kai ki uwhie ma ua uia ke pehe. Ko anga e tufakanga e komsoni whakamafola lea tonga. Ke hoko koe whare maama, ke hoko koe vai whakanonga. Pana aku whakakau lewa, koe hame o hoko ka te au, e pehe pe mo e kakai. Ko peau kamata lewa e gulea, aki pe talanoa whekau aki mo ngai mea nai hoko ka te au, i he minite taha pe ua ko osi. Lotonga koe e gulea koe ia, o kongo ia wea ko ku ulu e pā. Pea ngo ia ko te ringa o kaike uloko fuu, o ngo ia e gulea. Kaike, na a gulea lewa ke kakai, pea o taimi tatau, ko e whakaukau mo e ku tokanga, ko focus e mea ko lea aki, o wa te utoe nenu, o wa te utoe whewhoki aki, mahino lewa ke kakai ke na uroto toa. He, koe angai e whakakaukau. Aho ia koe nina kai ke whaha te uia ki haipak, fufo o whoki, talu e ngawe a koe te kai ke u whiangangai au mua aho pehene. Kai kehe, nai lotonga e ku lea ko ia, o ko talanoa lewa ka pau ke nofo ha matapofi ke matapasi o atam. Aki pe mea koe na fowai. Pea ke mawahe lewa me iai te ria na papa mai e ngai seo ata pea ke hoko halawea ki a te koe pe whakatamaki. Roa ki ia, o kou kei conscious pea ia ke ku, mea ko te ringa mo ku ulo. Ho mai, ai kau ngā whakau whatongia hange ko klau na mau toko si pe lo, ko vai whanua tū pola. O ho mai ki loto eke mai pe ko whewhe, ho mai mo tu i fua, o tala mai pe ko hame o koko i kai. Lotonga ko ia ko o se hanga wia pe i hake Facebooka, ko o si ui a wia ke ofisi ko e whamatala ea, ko o si wakai ke ihe on ea e niki. Ke ofisi o e nimo, pea na kai ke uila pa hame na whakaukau ai ke ui ke pot ngai mo ui. Aki pe mahana na whakaukau ko hiko whelawe i mo ui ai kakai. Pea ke o mai ha whainga whalei, whakapoto he taimi pe ko ia. Taimi tatau e ku ngawe, ku os ngawe hok ni maa kuia ke Facebooka, ke uhanga pehe i mai koe hae ata e kakai. Os louti hake, ai ngahi whakalea, koe mapuna mo ngafi. Na kōrewa ke pēsi koe ni ai whakamatala ea, koe haa e nau whakahino hino e tuku mai taimi koe ia. Kai ke koe anga ia e ukmanatu ke mea na e hoko, na kumahu inga ia e kakai. Nai mahino ka te au ia a hok whamili, ka ko pehe koe, na e ui au ke lakanga koe ni, koe ngā ue, nai tāpua ki ake hoi eke. Kai ke, nā ko kei whiwhiri ke mea koe no kuru pia mo e ku mok tēringa. Pena e lawa miniti mea, ko e whakamatala me ofisa e whakamatala ea ke tūnga ea oi mea o koko. Ho mai a Sharon Eloni, kula. Pea na kai ke mawhelea aki, kau wakai au tau ia unge puke ia no tēringa. Pea mahino le waka te au, koe mea no koko. Koe pressure ia koe he hangeha te wholau. Nā whamatala lewa e au ke kakai e whonua. Aki pe e kufo i wakai atu ki he tuu mai a Sharon o le puke kono tēringa. Moi hu mātu i fua o ne tō mai e ne hina vai. O flow pe e whamatala. Hange koe ni ka pau koe hau hina vai pa wala te wau tō mai hina vai atu i fua. Pe au winu lewa e au. Ko hinga pe ke toko ni ke. Kai lava ke oa te peniki. Ko hinga koe mea hoko koto sino. Kai kehe na e whetutaki mai lewa ai pule lahi. O e komisoni whamawhola lea tonga. Beo laulakai. Pea ma velipoti aki. Ko e taimi koe na lipoti ai a viola ulakai. Toi hufoka mai whanua ki tua ho mai. Urakmata koe mea lele o nau pe turi i hake i tō mua. Pea kulele lahi pau.
ko whakatala noa rewa ke malu o te whiwhanonga aki. Whakataha pe ia mo mea whakamatala mai e viola. O huu kotoa ia ki loto whanua, o huu ia ki matana toa, ka ko ia o huu mai ia ki komison whakamawhora lea tonga. Pena whakamatala rewa, mau inga koe, o tau i peke lao, te ria koe hao mai malu e whiwhanonga aki. Ka mo whanonga lele i pe, ka whie mau pe ke malu ai tā kotoa. Na hau mai koa viola, ko ia rewa koe nane tataki. Ko wau he whai koe ni, te ke ko hinga he kuia ia ngai whetu otaki, me he eikpare mia, mai ho eikminister e kabineti, pe pau rewa ke iai, kai kei hoko atono toka ngai oe toenga oe kakai oe whanua. Mea mau inga ia he ko wakai ki ai hoko e komsoni whakamawhola lea tonga, koe kaunga mea e kakai. Na e lahi au pito, hange nia ha wahe, ha whanau ke nau whae. Ko awen ko fia inua, ko awen ko alo kau toi e ku ki fohai api, ko awen, ko whanki i mea tala noa whakae tau taha. Na ku lau ko ia, na e lele noa peo kuloi mata. I he taim ta tau pe, na ku whakapapau e au ke waiongo leo o ko tangi. Ko uhi ngā he tene omi e ai ongo toi ke he ange. Kai ke he ko sio le vai ke anga o nofo ai tonga. O ku whiongo i aki. Ko wakai le vai ke ma i moa ko ini ai la a ko ngā whanua a ene a whio taine ko kuini salo te tupo wano tolu. Ko whale whama wholare a ko whale mama. Na e hau ki a te au ai ngahi hiva. Ko uhi pehe ku toi whoki maa vai whanua, hange na vai whanua tu pola. Ko e hange ko whakatapu, ko kumata ia mo te ringa ia ki tua. Ho mai, rakmata koe no ku kamatai uha e fu. Pe a whanonga vai whanua ki tua. Whanonga mai, rakmata koe no koe ki fwoi pe au, o ku hake mai o ngata i whare maa. Na ku whare i o whakatatau, ko uhi ngā na ia taimi koe ni ko mate interneti. Kai ke toi lava whetu o taki au. Koe ngai text o kai ki lava whanongo ki he ngai leo. Ka ko lava o tala i he kulau e ngai se tesi. Ai tu unga nau i ai. Na hai whakaukau ke himi ai wesili ana pe koe awa i makatu. Taimi ko kua whaangi ai ka koe ai haki fo i awa i ha makatu. Hoko ia koe nonga anga o nofo ai o toi hani i ai. Na aku pehe lewa ai mau inga koe o e leo kene omi ai nonga koe ia. Pe hawai mo hiwa koe ni it is well with my soul. Tala noa koe ke fie maari. O kai koe fie maari ke oa te toi ngā ue. I kai koe te fie maari e eiki. Hange koe kula unak whakatafo ke ai mobile, ai telefon toto. Nai text ia nai ho mai. Koe fo ilea e nia, ko sioi whai o kai koe hawhikai o kou seivi. O kou loto at maau rakmata. Nā ku ilo lewa ia ukai ko au pe. O ki ai e ngahi whehu fia aki. Loto ahai ki ahai, loto ai whae ke ne whanau, loto. Pea o ku lawe ai timi whamawhola lea i he taimi ko ia. I he tuokunga o e aho ko ia. Koe aho whangaloloma ia, koe aho nei kau pō uri. Pea mo oni ai lau koe aho e nei kai ameni ki nā tā e hoko. Ka i ne hoko, ko pehe koe manu i ai ato ngani. Koe whanua e nia nei tuku lai. Nei iai pe maama ia. Nane holo, o iai e ngahi whetu utaki, o iai e ngahi wheto e aki, pea hoko lewa ai letio koe whehoko taki anga ia. Ke au ai whakaanau ai kupoko e ke. Pea hange lewa o hake lewa i ngai text. Ai anga koe ia o e loto. Pea mo e anga e nofo ai tonga. O ko kau e takotoa pe e anga i moe. Mea mau inga au pito ia ke iai ai
whakakaukau lele, whakakaukau whapoto, pea moe mea ngāwe, ke ngāwe ake, ai ana iai koe ai timi teknikale. Mea mau inga au pito ia e anga oi whakahoko whatongia. He koe talu e kuho mai o whakahoko whatongia, koe mea nei tōkaki, koe whai whatongia mai kakai oi whanua. I he taimi oe alomari, mo taimi o alo tāmaki, mo taimi o ka hoko ha whakatamaki koe wi koe whanua. Koe tumutumu koe e kuwakai, koe me ke fo i Hawaii, raki Hawaii ua, oe hoko koe ai pā koe ai maungawhi. Nai os i he tāwhi tō pua ngai text. Ko wakai koe ki ai fuu fie mau koe ke whai e whelongo aki. Koe mea ia na o ilo, ai aonga koe oe letio, ke whai e whelongo aki, whakawhehoko tāki, whakamatala ki a mea koe nuk text mai, ko a weno koe whia, o e tokanga mai koe nuk mausai. Hange o ko hoko lewa ai letio ke hoko, ke whakaha whe ilo ngaki, ai anga nofo ko haie. O ko whia e puke whainga maari e koe ni, ke o whakamalo ai, ke kakai o e whanua. O ko se ai ke mea koe fuiwi koe loto. O koutou e whakakaukau au ki moini, pena e anga whewhe mau o iwi, ke e nā whakahoko whatongia me hengi o e ahatonganaki, hoko ato ai pe ke hoko ai whakatamaki. Nā i he loki lea, i he ose anima, o e whiaftokonak tā anima o Sanuari. Hoko ai pe o au, ke ono pongpongi o e aho sāpate. Ko ila wea nai kai ko hinga koa. Koe mea koe nai mahino koe ka te au. Koe e ke ia. Moe lotu ai kakai, whe lotu aki. Ai tau mori liu mai lotu ai kau whai whekau. Pea ki kai kia ngata peo no lotu e kakai na esi i manatua. Ai kau ngaue, ai pūre mo i kau ngaue. O e komsoni whakamawhola lea. I he taimi koe ni. Pea upe ki he ngahi popo aki o wha. Pakaloto lahi, mahino ai taimini i oku puputu o anga whakaukau. Pena e o mai a ngahi lea oku hoko koe whakanonga. Whakamalo whoki ki he ke wā au whakamatala e a taimi lahi o mai maupe. Toka ngai ke taimi mo o mai maupe a ngai whakamatala whakamui tahi ono taimi totonu. Taimi o fufia mawai, nai kai ke ha taimi a tuku o fuoloa. Ho hange kia te au o ku fu o mātu aki a poke mai he, o ofaki. Hange ha taha ko o ku nehanga tala noai. O koe ke ne tuku wange he taimi whai ngata ake tuku ai, tuku hifo ke nau ki mālolo ikai. Na e whai hono. O mai e whakamatala he taimi kotoa pe, whakafo o mai, whakamatala pe au mai. Pea moe ngai whalei. Hange pe koe ofiso e ni mo, koe pot ngai polis tō ngā, koe tapaki koe ni oe pot ngai mo ui mo ek minister. Pea mahino nei kai ke mei lawa o ikuna ai whaingata a koe ni, ka koe whekau aki. Aia koe hoko mai e whaingata a koe ni, koe whakawhetai a ngā pe ia, koe whanua manu i ai. Koe winga he na osi whakatoka pe a ngai mea ke tāri a ki hono kaupe au. Whaoko whatongia ki e kotoa oi otu tō ngani. Tautari whiawhia, o tau kāinga tō ngā kotoa pe, me i toke lau mama o, me i niwa fo o, kai mawho ki a niwa top tapo. Ki wawa o, mo hono ngahi otu motu, pe fo ke whiawhia ke tautari mo tau kāinga koia me otu haapai. Kai pehe ke whunga whanua ki e ua mo e tapa kehe o tō ngā e kini. Na e iai a ili fia mo e hoha a, he oko tau kei tangata pe. Ka koe whatongia me le te o tō ngā, nai pau ke whai. Koe ngahi houa nai kaupo uri ai whanua, i hono kapu e hefu, pea whetukutuku ai kakai me ngai wheitu umaulalo ange mo matawhanga. Kana e mahu inga, ai ngahi whale i, whakahino hino,
mo e tataki ke whakawhelongo aki ai kakai koe hui koe tuunga e mo ui i he taimi ko ia nei mātu aki mau inga au pito ai whatongia. Ai koe tahe te whitoi whatongia oi motua koe ni ko hono toka ngai ai ngahi mea ngau ko ia ai pot ngau e tata te whito ki ngahi mi sini koe whamafola ai letio ka mai televisione ka koe taimi ko ni koe taimi puputu au pito ai whakaukau koe fofua taimi foken talo ai whai whatangia motuan hau koe tau ene mua fulu maa fitu ko toki ia usia ni ha whatamaki whikau aki moe pā e mo ngafi pia moe ngahi efu ko ia tō koe me he mo ngafi o kia whoke ne uesia ana ia ai mea ngau e whamafola lea hange koe pou entena ko ia oi le tio e ma pe whoke e whae maka koe aho whoko ni ia pā koe e mo ngafi pia arifo pe moe efu o ne hanga ia o kāpui ai entena pe koe entena ko ia o le tio EMA ai ko le tio EMA foko ne fupou entena tu i popua pe ko fupou ko ni ia pe o ku hoko ai fupou pe ko entena ia ai ko tahai e whainga taa o aha ko ni he pā mo ngafi mahino ia ke motu ani e ia e wesia i he pou EMA ko hi he hanga he fuia o kofu ai pou i popua pe e iku ke mate ai le tio EMA pena e hoko pe ia. Mako half hoa pe nai pe me he pāwha oska e mo ngā ne mate le vai ai le tio EMA. Ka koe whainga maari e pe whoki koe le tio e whaema. Ai ko natula whoki au le tio e whaema. Ai ku 90 FM ko ia ai pot ngawe o ku antena ia ai ku antena ia fa au koe ko fu pou antena ka koe pe no antena ai ko antena fa ba ko no whainga maari ko antena fa ko ni na to ospe no service ona ia e mahina koe ko tisema ai ko service ko ni ko u pamu ko ni antena ko u pamu galvanize ai ko pam kamanais ko ni o ku natula pe ia ke heke ai fuhene tau ko e tena pe ko magatu ia ai ke mo ui ko ia ale tio e faema i he aho ko na pa mo nga fi pe fai fatongia i pe ai le tio e faema o u ki aho no ko mahina ko ngari ku fai ngamari ko ki te to hi fo f ki he fonwa ka ko e fiafi ko ia ko e fiafi whakangal ngata au pito. Kamata pe me whanonga mai e motuani me api. I he pāwha osko e mungafi. Ko whanonga mai hala i he whetaulau tu ume ngahi mea lere. O ku lere kau hala ua mai ia i he whoki mai ki koloni ki whasmoi afi. Ka e whai be whenga. Pe me kamata ke tō mai koe e fu ki lalahi au pito. O ilonga pe hene tau he mea lele kau whenga mai pe ki wak mai ki apngawe ni ai ko wak mai ki apngawe ni ko e kau announcers na lau ngawe le tio ko rak matamola pe foka vai whanua tu pola ka maa foki ai CEO Viola Rakai pe mau whemahino ake pe ko e natula foki o ngawe he whatamaki ai ku hange ko ku whalawe ki mua, ka matuani ku taki ngau e ta whaaki whaka teknikare. Ai koe o ngā ta whaaki e ua nguna ngau i he taimi whatamako tau peka ta whaaki teknikare, pa me ta whaakani koe ke kau announcers, ai kau ai pe me kau ta whaaki ke kau whaiongo. Ai ka mea kona e hoko, e taimi koe na ku hau mai ki am ngauen, o huat koe ki he loki koe kau nances mahina me te au ai puputu ai loto e kau lea koe he le tio koe ngā koe na tula koe ni whatamangi hoko o ku ki i whakairi fia au pito
pe poputu mo kakai fai pelere aki ka e wa mai foke ngau e ko ni lo tonga lele foke fa ma fora le ai fare motu o pe ko ia a FCT ka koe kakai o na kumi hu fanga mai ko ki FCT na i fare fo o ki na dol tem fo ko ni ke hufi ai fare fo o pe ko step ko kaka ke non ko ke fare fo o ku os matu aki fonu o bito ia i kakai i he nau whenga ko ki o lunga ko ki he whare fo o. Mantu whako e whare fo o ku design a funga whare ki o lunga ki ha whaafu mo ui ki he kakai i ofi mai he area ko no whas mai awhi. Ka koe natula koe e aha koe ane ki kehe ia. Ka hinga koe tō mai koe ia ai hangeha uha e fu. Pea i kai ke lava kakai ia ke nau alu ki he funga whare. Ko hia be ko ki ha pare ki olunga ke funga whare. Ka nau tu upe i stepu ka ki olunga pe na e fu efi au pito, lahi au pito ai mātua. Ka un toka vai iai mo longa i whanau, ngai whamiri, iai mo si kakai nihi o ku whainga tā ia. Pea ka mea ne hoko na ku whahoko lewa ki he CEO, Viola Urakai, pe e whainga maari e be ke whakaawa ai whare fo ou ko hinga ke si lawa e kakai ko ni o hu ki loto o ku malu. Pea tali lele i e CEO, ka toki whai CEO e u whetutaki maalu ngange ki he ngahi tawhaaki hange ko e Maytech, pulunga e pure ngako na tolu na e whakamaunga mei e project ko ne whare fo ou ke toki mauhanga fuoka koe ki poini koe i he aho koe ni koe whakamaui ai kakai nau kumihu whanga mai ki he whare fo ou koe a FCT. Pena e whahule vai kakai. Taim no mea ku mate ai uhila. Tatau pe i katoa pe i tongan. Ka koe ta whakoi ki popua wai pe ai misin uhilai, ta whakoi koloni wai misin uhila. Pena e toko sii au bito ai kau ngā we ko uhi koe whakatupa ke ko ia ai pā e mō ngā whi, pe a umai pe moe toko ni burensinia, Gifton School, pe au kore ka Giftoni, ke ne kātaki o whengatu ki popua, ke uhi a pe ke osimate re dioia. Wenga pe ke mahino o ku tamatei ai misini wha mawhora rea. Te ria na osiange ai hoko mai koni e whatamaki ka te lahi ange ai mau ke misini re tio ko ia e mabena e whenga ki a kifi. Pe whaftai be ki he eiki. Nisi au lelei be a kifi ki ai be mo e whauri tan mafi o whaihana tamatei. Pena nofoi pe ki naua i popua. Kai ke na te lawa o whainga mai ki koloni. Ko ia koe motuani pēna e whawhonga e ta whaki ensinia. I he taimi koni o e whatamaki i koloni. Pea koe ngau e whainga ta mooni ai ngau koe na whakahoko. Koe ulaki pē. Nā whainga ke tauhi ai nisini whamawhora lea ko ia. O e le tio e whae ma, pe koe kūnei e whem, ai ko ia pe whoki. Ai le tio nei kei mo ui, i he taimi koe nei hoko e whatamaki, me he whiaf po uri o au ki hengi o e ahau. Pea kai ki ngata i he whenga ke tauhi, ai misini ko ni, kai toi whatongia taha, ko hono tauhi mai ko ia, o i wahaa. O loki koe o kulea e koe ai kau anansa ki he misi ni ko ia koe tūkunga koe o e entena i he fu o ku iai pe ai ngahi whainga taa. Pea ku aunga pe ke toka ngā i le lei. Pena e whawhatongi ake motu o ni he pōko ia hono tauhi. Pea kai ke ngatai na whakaosi koe tautou ahi pe ki he whare fo ou. Mau ke i he whare motu a pe whoki. Ki he whare fo o koe uia koe kakai koni kua nau kumihu whanga ki roto. Ke whakapapau i pe o ku nau manu. Pea whakapapau i pe o ku lato pe ai ngahi whie mau. O koe kia whatamaki koe uia whoki koe ne whatupake koe ia mea nai hoko. Pea mahino pe
ko si i takta whenga mai koe ki he whare e komson whamawholarea nei kai ki aha ma teu hange koe ko ha mea tokoni pe ko ha vai ke mauinasi mea pe koe tahaia ai whatongia ma mawha e moto ko ni i he pōko ia koe kore mo whetu taki ki he pure ko ia ke whetu taki ki he nimo haki i mauanga vai ko ia koe kakai ko nau kore ha mei vai ke nau mauinasi mea i he whiawhi ko ia pena e whakangalo ngata apito pe whakaofa e te sio ki he puputu koe e loto e kakai he koe toki au sia whokeni e tongani tu kehepe ai ngoniwa ngai tau ko hiri una mga maheni ko hoko tonu e whainga ta ko ni tatau pe kana tonu ka koe toki hoko tonu me whokeni ki tonga tapu pe ku puputu e loto tako tau pe koe motuani nei mato aki irifia mo motuani ulo aki pe na ku irifia ko ia ko natula ko ia e whatamaki o hoko ko ku toki fofua whetaulaki mo whainga whatamaki pēni. Pea koe whatamaki koe o ea wha, kai umawhoki ai whatokanga i pea kula, ko anga maheni pehe motuani i he whetaulaki mo ngahi natula, ka umā ngahi whatangia ngā oe, ke whakahoko he taimi pehe. Ka koe ni whoki, koe pāma e mō ngā whi. Pea nau pehe pehe, ke te au ka ngā pehe ko toko taha e ta whaki ensinia ni. Tu kehe ange ki Whitoni, skulu na nau i Popua, nau pehe pehe ke u loto lahi pehe. Ke loto lahi pehe ke whakapapaui, ai ngahi whatongia ngā ue, ke mahino pehe o mo ui, ai letio o FAM mahi wanoa, ko hia koe kakai, pe mo whanua, i he nau whanangoa mai, ai ngahi whamatara, mo ngahi whahino hino, ai pure anga, mo whakaloto lahi me whareni. Ko hia koe hoko sia tono ai whatamaki. Ka neongo ai e kuongo i rifia koe ko ongo i lahi au pito e ku i heni i ngawe anga kai liaki hoko family api. Neongo o ku whaita tau pe taimi katoa e taimi ko ia o e natula whatamaki a wha. Ka koe tahaia e ku te whito i tui e motuani, koe mau whai whatongia ke si mo ui ai haka kai tolai. Ka ko tui peu whenā pasi pēa, pe mo e tau anga e tau whanonga e mo ui, e whanonga he lotu. Koe tau ngā oe ke lelei, pe mo si mo ui ai haka kai tolai. Pe koe mea ea mune puke puke ai motuani, i he whai whatongia ni he pot ngā oe ni tau lahi. Tata te whitu he taimi koe a whakatamaki. Koe ku whakapapaui, koe ku ngāwe o whai o hoko i a tokoni. Ke se ngahi mo ui, ia ngahi whituu, ngahi motu. Tata te whitu ki he otu motu, otu motu i ki. Mahino pe koe nau mauanga whakamatala, koe leti ope. Ka neongo natula koe o e pā e monga whina e mate a reti o e ma. Ko e wha e maa pena e mo ui, ang mahino pe, ko eua pe pe mo tonga tapu, na e whanongo ki he reti o. Pea ko e hiri ko ia e whatamaki e pompong e taha, ko e me ene tomu a mua ke motuani, huk whatangia ko ia ko e reti o e ma, kono natula whoke au ke otu motu. Na e whairewa e whenga pe mo ngāu whakawawave ki he pou ko ia e popua. Whawhawhua nei hiri ha aho e ua, pe tolu, pe mo ui rewa ai retio e ma, ke au sia e ngahi whamatala ko ia, ki he ngahi otu motu. Ka koe no whakakatoa, o ko whawhita e pito pe ki he otua, i ne ke o mai pe a tāpuaki, ke mai pe a iwi, mālohi, ka mai loto lahi, pe mo e poto mo ilo, ke whaia ka e whatongia. Ko e whainga whatangia koe ni ku whakahoko koe ni i he api koe ni. Ko hono taha e hono whatangia te whito. Ke ne hanga o toko ni e kakai whanua i he taimi o e whainga taa. Ke nau mau e whakamatara to tonu, mau mo ngahi whakauta uta,
mo ngai whakahino ai pure anga ta tau te whito he taimi whakatamaki pe aongo i he kakai e whanua o whakanonga pa whakawhie maarie ai ngahi i whamatala ka umaa ai ngahi himi o tuwatu i he taimi koia o whaingataa. Ko ilo pe, ta wanga maheni ko toa pe, i taimi o whaingataa, tau whenga ke tau whanongo, mau pe ki he le ti o, tau te whito ke le ti o tonga urua ki, aia o kune kāpui ko toa, ai ngahi whamatala o au, ki he otu motu niwa. Pea koe le ti o pen e taha, i he whanuani, o kuwa usia a ene whakamatala, pea mo ene ngahi polo kāma, me i tongani o lo wau ki he otu motu koia me i toke lau o kauai ai ongo niwa. Kai ke ngata pe foki i he ongo niwa, ka koe ngahi waka tahi koia i he potu tahi koia o otu tongani i ha taimi o kunau o whaifolau atuai i he baha pe koe o tou tai whangi waka iki o kunau malawa le leibe o whanongo ki he reti o tonga uraki ia ngahi whakamatala e whekau aki pia mo tahi pe ko whekau aki pia mo whakamatala ea. O wau sia whoki pia mo e whamafola ko ia areti o tonga wau ki he otumotu lau whitu ko ia o fisi ko tau kāinga lau ko ia o wau lelei whoki pia mo reti o tonga taim lahi o kunau whitu taki mai i he taimi whakatoka ngā wha ke oange ai ngahi whakamatala ea ke nau mea mai ki ai. Pa kono whakakatoa pe tonga o ku ofalahi atu ai Komson Whamawholarea ka te kumontonu pe mau tu tani whaki ai pe i he taimi kotoa ko mau te whitoi ngā ue ia i he whonuani ko e whakahoko atu ai ngahi whakamatala o ku aonga pe mone tataki ki montonu i he ngahi mo ui whakaaho kai tau te whito ki he taimi o hoko ai whakatamaki. Ko e reti o pe ai e whiseti, ko ia pe e kei lawa ke matuaki, ai ngahi haviri, lahi, pe mo ngahi matangi lahi, i ene tuu o hoko mai e whanuani. Kai ke, ko e anga whokia o e whaifatongia ai Komsoni, ko pau ke mau mateu mau pe, ta whakteknikare, ke ngahi mea ngāua, e whai ake whakamawhola. Mei sanuari pe ki ti sema. Tau te whito ke taimi ko ia o e whakatoka ngā wha, waha ko ia Novema, ki e peleri nai, ko taimi ia e whakatoka ngā wha, o tuu mateu mau pe. Ai Komsoni whamawhola rea tonga, ke mau whai whatongia, mai kakai whanua. Aia ko e pau motu a koe mui, ko e pau ia he tokoni ai pure anga ko rea, pea lava ngai whatongia lahi au pito e pau ko ia ki le teo e ma, po kai whamalo lahi ene ai Komson Whamawhola rea tonga, whakafunga e sea ka maa foki ai poa te koe ai Komson Whamawhola rea tonga, pea pehepe foki ki he ngau anga i he lava o whataki mai he pau koe ne tokoni a ko rea, ngahi tau lahi whatongia koe le teo e ma, ai ko le teo pe foki ne o kulava ongo koe ke tukui moto haapai, vavau, pe pehe foki ke he ongo ni wa, pe te ongo pe foki ke ngai whanua kau ngā api koe pasiki, kai koe ko fisi pe mo haa moa. Te lava e ngai whatongia lahi koe o e pau koe ne a ko rea, hoka tu lewa e he pau fo o koe ni i mua, lava peke tau tala ai kehe koe o feature pe koe kehe ai o pou hau fuke ai taini mo ngai whakalalaka ai koe pou fo o koe ni mua nei om whakatahea pa mo tokoni koe ai puri anga siapani kwa malu i he polokalama pe koe project koe ai news ai au ku whakatau mua fokieni ki he taimi koe hoko ngai whakatamaki ka tau te whito ke whatongia koe o le teo e ma ke kakai whanua i he ngahi whakatokanga, pea i kai ke ngā tai, kai pehe ki he ngai whakahino kotoa pe o malawa ke au ke ngai loto whale kotoa i tō ngani o whakafo he le teo e ma. Ai aku mo mea mai pe ki ai, ko e tahai le ngai mea ngā ue o mātu aki mahu inga pea mamawha whakapaanga foki a no mahu inga. O mea koe ngai tokoni koe ni,
kau ini toko lai au pito ko fai mai pule anga siapa ni fata pa melanga ko ia oi fale fo o we komson from afola le atonga ke frahoko ai fatongia ko ia le teo ema pe to ngawe aki foki ai ai me frango le olahi ko ia ke otomoto i toke lau i tai me frahoko ai ko ia fratokanga pe au kula i tongani ai ko tu unga ia pi ai ko tai mine ngawe pakakata ngawe ko ke po fo o pa ko amana ke ko ke tuku hifo ai po motua i lava o ngata o ko ni frahoko fatongia ki he le teo ema pe malama pe fo ke te frahoko po motua ia aonga ia ka to ngawe ke he pe o fata mo pe fo ki le ngawe anga maheni ko fa fai nga po antena la la pe ko be mas ko ia o ngawe aki ke le teo ema Koe whai ngata ani, nai mātu aki mawhatuki-tuki ke whakahoko whatongia. Pea tau te whito ki he motuhia e whetu utaki i e telefoni mo i interneti. Koe ako lahi, fou i he hausia. Pea kune whatua whaunga ke toi mateu te wange ke whai ngata apeheni i he kahao. Ko tui koe taimi, koe na hoko ai whai ngata kone ahatani masanole tau kosi koe taimi whai ngata ai ke tonga kotoa. Pea tau te whito ki he ke te mautolu ki he kauta whita ke tonga. Ko e te whito bisinisi ne kauta ano whahoko mo whawhewotaki. Angai whi mau e kakai. Pea mahino pita pe ku mautolu e kauta hea puleanga. Pak whawhalala mai puleanga ke mauhanga o whahoko. Mo whawhetutaki kakai e ngai taimi kou nau whi mau ai e nau whetutaki. Ia o tani mau sanoari ke taimi koe na hoko ai ai motuhia koe a kei polo na e ilonga au bito pe ai ne wesia ke mau pisinisi pe na ha mai mo ngai launga me kakai kau maa kau customer pe be foki e te vai fok mau kau customer ta de fide mo kau corporate customer pe nei mahino mai e na futokanga ma vai ko ha me fa hoko ke lava te fa foki fetutaki pe na mahina obito ke te mautolu ai impact ko ni o e motuhia ko ni ke polo ke mau business ai ko ua ki pe na motuhia fata pe internet e pe fitu taki muri pe mo fitu taki ni ngai moto ai ene pe ko fitu taki pe na ki lava lele ai fitu taki ko falot fonua pe ko i tonga tapuni pe fo ki falot fonua pe ko i vavao ko e mea koe ki whetutak wha interneti ki muri, pe koe tā voice, pe mo SMS ki muri, ne kai peke toi lawa ia. Pe koe ngawe koe nā mau whahoko, e taimi koe nai hoko ai mo tuhia koe nina, mau whenga newe ke whahoko ki e mau backup system e mau tolu ai e whahoko e communication koe apa whetutak koe ia i he satellite. Pe neo na e lawa ina i e peki taimi, na e whahoko ai ngawe koe ni, kai neo na lava ene fo hoko kana e si ipe a capacity ke ma umai ke fo hoko ak mo fia wa ke fe ma gwen akakai mo ka customer pa mga business fo pe ko me pe na mo fo hoko na to leva mo tata fa business ka mo tu yo mo tata ko ki mo to lu ko public enterprise o ke pe mga nga ko tu mai mo ngai tu tun o tu mai ministry ke te mo to pa mo administrar ke mau whahoko i ngai time pe ni kono tokonia mo toka ngai kina ai whi mau e kakai mo provide service ke lava e kakai o nau whetutaki pe koe ki capacity koe ni internet na mau na i peo vahe ko ngana i tō ke pureanga ke lava o lere whetutaki koe na pureanga pe koe ko ngarewa na si tō atu ke mau kau pisinisi pe mo e kakai i whi time koe na hoka e whaingata koutu ina e vivili ai fi mau e kakai pe na mau provide tai to tongi pe interneti ke si lava kakai o fetutaki mo fa hako na ngai fi mau to te fitu ngai fi mau fa business e time ko ia na ka ge hoko time fi ngata ko ni ke pe ke mau to business ai ko time fi ngata ta tu fa ta feto ko ni mo fa yo mo fa tongi ke kakai fonua pe ko me na fa hoko na mau fa hoko tai tongi pe interneti mo ki ke pesti ko na mau e taim ko ia
ke lava e kakai o nau fitu take ki mu pe mo ngai pisinisi o whakahoko neu nei kai la ka nei lava pe mo to at mo ki konga ki he pureanga ke whalele aki ano whalele pureanga na maongo ai wesi a fa pisinisi ke te mau tol he nei kai ngata pe ne hanga tu hifo mau panga tana ki me bese te tanim ki olong e kana te hanga e to tanak mai mo whakamore fo owe nei kai lava ia nei kai mau pachet ke pa nei kai mau o fo asin e ai na me hiki ai mau fo amore anga mai ni ma dola ka pese te tavalo e kai ke ngata ne tu hifo e mau panga tana ki ake pese tavalo to hiki ake mau fo amore ake pese tavalo ko ne wesi fa pisinsia ko na ko ki mau tolu pe a ko tui e tu ko e fo noa fa luk fua ne mo wesi ki economica fa luk fua fo noa pe be fo ke ngai pisinisi e na tu o bite fetu taki pe ai kai to lava mo trading online po e-commerce kai to lava fangi business ko en fangi e-business una lele online pe au ke ngai fetu tak fa sociale frata ta na mo tu ia ko to pe mal pe na ko foi me lele ia ai kalau ke fa ia fe longo ke ngai family mo na fa nau ka ko ngai ne e ku manatu ke time fa ngata ko ia pa mo ne wesia ke business ko na TCC pa mo mau to kon e fai ke ka kai fono ko tu ko pole la hita na mau inasi e time ko ia ko si a ke pesiti fa satellite na mau ke lava ke fa mo fa fetuta ki fa internet ia ki ai ka kai pa mo pole anga pa mo ngai business ke hoko atu na nga maheni ai na ki tuai hono mai anga ke pesiti ko nga maheni be ko me fo owi o nga maheni be ku pa te fengi muri o kore ke fala mai ke pesti ba ke ki process ka ku mau fia na mai to koni na mai me deki pena la mai me fangi ke pesti o tana ki mai pena fai be mau fenga o tana ki mai mau ke pesti fa satellite i he interneti o la vai o hake ke tu pe ke tu nga o ke au ke pesete te au ka ku malama pe ke lere ngai fetu taki ki e kakai pe ke ngai pisinisi pe mo pule anga foki pe ke ngatai ka lava pe me mau ki fetu tak fa interno pe fa la to nga we pe a ka ta fetu tak tonga ko nga ko tu ko ki ka hauna hiri pe ai me ko na hoko ia tani masano ali na mau to hanga redesign ai mau network backup ai ko network satellite pe na mau to redesign ia ke ki ha motor o ku lava ke ne keida ki ha me ho fatu pa ke o ka pati mau firma ke pesti la ya pita ai ko tu ke te mini o mau ke mot befo ki a fitu ta ko ni ki ha pai pa mau e ke polo ka mau ngau e ki mau system for o motor for o ko ia na mau redesign ke mau backup ke fa fitu ta ki ha pai pa mau pa fa ka to e ki pa mo niwa pe ka to hoko ma fa tamaki ka u te maulawa pe redistribute ke pesti ko ia ke te va veangi o ikai tatau pa mo me ka na ki mo i system for o motor for o ko ni mau network o ko so tu e tai mini ko le ape ka pa ke le ko le aki e fa mo lu ka ma fenga de mo o ku taitaha mo ona pe ai tala noa ai taha kotoa pēna i tongani i he fiafo e tongana ki tāni mao Sanuari wanoa uowa. I he pā ai mo unga awhi hunga tōnga hunga hapai pia moe hake o e pia ukula. Neongo a ena ke i tala wausi i, moe fo ohu ai whakatamakini i he ena ngā ue ko e whaifatongia i he leiti o tōnga moe televiso ne tōnga. Ka koe tala loto, ke e whaingataa mo e whatongia na e pau ke whai. Ko e whakamahino ia ai loto i tonga mo e mo ui ake ai wha i ka vikola. Ko vahe whanua tū pola, ko e whai o ngongo ai letio mo e televiso ne tonga, mo moala e lone ko e whai tā ai televiso ne tonga. Aia, ko e aho sāpate hongo fulmao noe ni o Sanuari o i wanoa uowa. Ne mau pe he fiafi ko ia me he ni mai fiafi a to na ki lele ai pe fu we fiafi ko a to apo ali fa heng heng o aho
Pea koe ne aho hake koe ia, koe tala noa kehe ia. That's another side of the story. Ke hui koe pong fo o, ko o si whariki efu au pito ai funga e whonua, kai behe foki ki he ngahi we sia, ne o mai e tahi ki he ngahi wheitu matawhanga. Ai koe pongpongi koe ia, na u peheni au ia te ki foki api o mālolo. Pea koku te hume koko ke heka ko ke mea lele, ko seka ke mea lele. Pea lelat me whaka uli o mawa ue ki whasi, o te whahoko me whetu taki, o tala mai pai whanua, ko iloi peu ke hela ia, ka koe uhiu ku whi mau ke mau ai ngahi whaka eke, kai peheki he ngahi ata, pea moe ai fui imis to tonu, moe whotunga to tonu kone ai whanua he whiawhi ko ia. Pea te whoki mai lewa, o te hoko atu e ngā ue. Aia koe whoki mai koe o se teuteu angia e whaita ko moala e lone, pea moe whakauri, o mau te takai ia ia tongani. Ko kei si I whoki, ka hange koe kuongo I, koe hange nia ha aku tala noa a aku, e malawa ke tala noa ange ki aki nau tolo koe mui mai I au, ai mea koe nai hoko koe he whiawhi koe ia. Ne mau lele atu lewa I he pong sāpate, kike whawhoki ki api. Mau lele atu lewa ka mata lewa no takai anuku alofani, to o e ngahi ata, kai pewhoki e ngahi whaka eke. O mau wai ki kanoku polu, ke wheituko koe I kanoku polu. Aina mau wau ki kanoku polu, whakafuafua ke tau ospia fitu. Ai au fu pongpongi au pito, aina mau wau koe ki aiku ki upeha la, o si keke te lava ha mea lele ia o whanonga atu pe me he tawhaakun koe I kanoku polu, o alo koe ki tawhaaki hatafu. Aia, koe mea lewa ne whai, whia mau whukia e au pe mo moala ai whaita ke whai mo mau tonu ki he, ke mau mai whotunga to tonu koe ki ai koe ai kolo, ki mua pe to whahoko hano hanga aue ki hano whaka maa pe mo clean up. Koe mea lewa nei whai, nei tau lewa e venia ai komisonia I he mui I whonua kon koe ka mataanga pe koe a kanoku polu, aia koe mui whonua ia o ahau. Ai koe ngataanga o ahau, ka mataanga o kanoku polu, pe ma hifo lewa ki lalo, to o lewa he moala ai mea whaita, pe au to atai kato pa mo tripod o ma lue, ai koku whawhawha maha nei mita nai wanoa ke tau noa, ai lue koe me whitu ne tau e mea lele, ki he kamataanga ko koe o tu api koe I kanoku polu. Koe luet koe au mau whetau la kei pa moe whawhonga whale alea kon koe a tonga tapni ma ato ke tā aisa ke kai pehe ki he ofisa kolo koe a hau. Lava I pe moe ngahi whaka eke ai te kai en ke a o koe ki he kolo. Lava moe whaka eke pa moe pule kon koe o e matatahi wakaloa. Ke hanga koe o na wongo I pe nā ku ilo I pe e au pa me iai o kei puputuu honau whakaukau I he mea koe nai hoko. Pea ne iai pe ngofua na nau o mai neongo puputuu ka nau whemau pe ke nau lea ki he leti ova me televisione tonga ki he nau wongo I koe ki he aho koe ia. Ko ku sio at koe I he maa I koe kanoku polu. Oku e manatu ia aku ki he short story na mawako I he kei ako koe ta wasteland. Hange pe ia hafu kolo koko o si mau I pea o si kino haa ke na iai e whangamon manu na aku sio kak nau tolu na nau si tā koto pe I he sā whako nau siau ki he tā vai ia mahalo no whi a ki he tahi. Koe kamata anga pe o kanoku polu o sei moe whare ia o si hiki fu mai pe whare ia tuu he loto hala. Koe mea lele ia awe api ne o si awe pe mea lele ia tuku he whalwhakatolo e kau ngā api. Pe ni whai whakatala noa ki ak nau tolo e kakai koe o e kolo. Koe ngahi wahe koe na nau o mai. Koe ok whaka oho vale. Pe kei ngata pe whaka oho vale. Kau koe ki nau te tokanga ki ha mea koe kolo a e nau mo ui. Nei moe wakai ia ki ak nau tolo e kau muli na nau ngau I kanoku polu hange kau Asia. Ku whetuku mai lewa eni na whankitoe ngā koloa koe a nau tolo koe na e toi koe whare koloa.
o ka mata kono tufa ki koe ki he kā i ngā. Pea ko whawhetai koe uhi koe malawa ke si o tonu pa mo moala i he reaction ai kakai i he fwoi e fiafi i he pongpongi sa pate koe i he maefo koe aho. Pea ne ia iai me Palestini kon koe se sotonga toke tātu i plotu kātoanga. Ne nau au kau mai ke nau o mai ke nau whaihatalata noa pa me kakai pa mo mamata tonu ki he mea kon koe nei hoko. Nāna toi loto to ape, ke wholau ke otumotu, aia na uesia e peau kula. Koe whatongia kua pau pe ke whai. Ne au koe ke pongpong mōni te, ne te lele mai pe koe ki ngā weu tala mai te uhekai pe i he waka, pea mo moala e lone pe whaita ki haapai. Ko toki wholau e nia aku ki haapai, pea ko toki wholau mamao e nia aku i he tahi. Pea ne weke ke alu, ke uhi ko ku sio koko kuai pe ki aonga mai kakai whonua i hono tānak mai ngai whamatala o tokoni koe ki hono whao ke polo kalama kon koe ai TV me televisione ke hausia e kakai. Pea ne mau whanonga i he voea late, pea ne to olahi apito ai kau wholau. Ai koe kulupu kau ia koe he kau uraki kulupu tokoni koe ai pule anga koe ke ngahi tuku i motu, no ave koe ngahi tokoni, ne makau ai i he maheka i pe voea late o whanonga koe ki hapai. Ai na mau tok tau mau tolu ia ki no muka ko stu apo ia, i he aho koe ia, kana mau alpong pongpo. Ko whine e kifok pia me no muka, pia ko toksio e ia aku i no muka. Pia koe ne ma efu hake pia e aho i he hengi ko ia, hengi pule lulu, ka mata lewa mau ngāwe. Aia ne whahifo i ngahi toko ni ka ma lele at maua mo moala koe to o mai hangahi ataf, pia mo hangahi eke e malawa ke maua i koe ai tu unga koe nei ai e kakai e whonua. Koe mahifat koe mo moala koe ki he kāinga, kua nau osi whonu mai nau tolu he ki matātahi. Aia koe nau no whoa nau tolu koe whakaongongo peha ngahi waka ke si o mai nau ngai whanau ki tongani, ki tonga tapuni. Pia koe ot koe mo moala, te kai whoke masio pe whewhea no muka ki he whe alo aki, pe mo maheni mo i kakai neongo o kuai pea e ka inga ai. Hena e osi fuu e siau pito ai matawhanga pa mo i ngahi e lia kon koe i he coastal areas ko koe i he motu. Pea na malu e pe ki kaha me alele pe te uilo ai whamile ku whae ke ui ka nau tolu ki na o mato koni mai ke ngā ue kuk whai. Ka mapehepe ke malue ko ia, ko e lue pe mo whakasio holo hataha e asi i no muka. Ke o mai e ne au sia. Ne ma au ai o mau ai taha peo ki nau tolu e ka tangata o no muka ko mai lau. Ne tokoni mai ka maua i hono ave maua o au koe ki he wheituko koe ne nau nofo whakataimi kai hili ko ia ai mo unga awhi. Pea mahua tai pe ki he holo wakai ki he kāinga e nau tā ngutu pe i loto o te seo pe me nau fofonga i lok mole ai amanaki. Koe pongpong tau pule lulu pe koe ahoia koe ne mau aloi koe ki mango. Koe mahifotu koe pa moala koe ki mango. Koe ongo kehe ia ne aipe whai ngā ongo ia na aku mau i he pongpong ko ia. E ku hifo atu o si ue sia whuke nau ki wafu. Koe tu pene ki waka mahala mita hongo fulu me he matawhanga koa nau tolu. Mau hifo pe o atu i he vai. Mo hiki pe mea whaitaki o lunga koe uhi ke oua e ue sia. Ma hao pe ki ai. O si whawhiloaki mai ofisa kolo, pia moe whewhekau kon koe a mango, a kisina, a toi tu.
Pea moku sio holo pepe ko fe ia e kainga. He kua osi ue sia osi I lalo faliki I lalo au pito e ngahi ulu akau ia koe iai. Kana ufatoka ngai na iai e mo unga na e tuu mai pa mi pea mi he mama o kon koe me feituka na mautu ai. Koe kakai fefine ia na whahoko ngai whae na na whahoko e whapau keke. Koe whanau na nau nofo pe he mo unga. Pea na whahingoa e mo unga koe mo unga saione. Koe whaau whalahi ai sio koe kia kinau tolu. He koe mautu eni he e ria ne iai ho nau whale lotu fo ou. Koe whale lotu fo ou koe ni no whahoko mai mi whale nofo anga koe toki langa pe. Koe wheitu en koe na iai koe ai loto fonua. Ai wheitu koe na nau nofo ai. Ka I he mawa o atu koe hange pe ia koe mata tahi ia. He koe sia oa ke tahi ki ai. Koe whaau whai sio ki he kakai. Nā kua ngoe o pito e au ia kou fumau e o whalahi kia nau tolu I he oho vale koe he sio koe ki he tūkunga koe na nau iai. Ko e tunga fueni kua wau ki ai motuni a whanoi fua hili hono mau I koe ia e he tsunami na ane hake I he funga o he whanua. Ko whaloto lahi pia aku koe kia nau tolu koe ia o nau mui mai I he ngā ue koe ni. Koe ngā ue koe nia o ku toku mo one koe ai lawe we siliana ai himi pa mo ves folo tala noa ke wai fili holakanga. Koe hape ngā ue o ku o mai ta tawa I pepe o ku ke taulahi pe tau si pe o ku ke lakanga maulunga pe lakanga maulalo pe koe hape whatongia o ku ke whahoko. Ka koe taimi pe heni o whakatamaki koe mea mahu inga koe visone ngā ue pa moe mā I moa koe ia ne uhinga I koe aho no fotu oe whaleni oe komsoni whamafola lea ko ia o mahu inga. Koe toki ia usia ni au tā koe ngā ue ia I he whakamafola lea koe au ki he taha kotoa, koe au ki he tapa kotoa pe. Pea ta tau pe I he alo tāmaki moe alo mālie, koe whainga mālie moe whainga tāmaki, koe iai ha whamili pe ikai ha whamili, koe visone ngā ue ia o ku pau pe ki whahoko ia. Kau nia I he whakawae lelei ke te au, koe uhi koe wā I hala koe o whanonga koe ia I he ngā ue whamafola lea. He koutoki whakatoka ngā eni, I he aho koe ia, me whatamaki koe ni, ai mahu inga koe ia o ngā ue koe o ku whahoko. Koe taha kotoa pei tongani, na nau whakawhalala I he mauanga whakamatala, mo I tuwhaki whakamatala I he fwoi wahataimi koe na tau whakakeake ai. Koe taha kotoa pei tongani he fwoi wahataimi koe ai whakatamaki, ne nau liliu e nau whounga ku nau whahokai koe whetu takai holo ki he leti o. Ne mei koe api kotoa pei tongani he wahataimi koe ni nau ngawe aki ai leti o. Teu pehepe koe ngawe koe ni o ko monu ia, nau kawa wia I he uluaki I loi ai a usia pa moe tūkunga koe ne iai ak nau tolu koe ne uesia pa mi he whatamaki koe uhi nau au tono au ia o tala noa mok nau tolu. Pea koutui pe e pehe e moala e lone I ha aho hane toku mau whamili pea toki mohano whamoko puna ha aho. Koe ngahi ata koe na, koe ngahi ata ia a aku na ku alo o mai. Koe ngahi wha eke koe na, koe ngahi wha eke ia a vai whanua. Koe polokalama koe na, koe polokalama ia ai komsoni. Ka kou fia pe au ia koe uhi ne iai haki aonga atu ma ai ngā ui koe ia ai komsoni. Wisa ai fo ipili o te mohono pāle tua. Koe o tua mo tonga ko ho tau tofia. Kua whehu ia me mamani pena ianga whewhe e tau hao mai. Me fu mālohi mai kaukau e pāe mo ungawhi hunga tonga hunga hapai. Kai wake, ko tonga whanua manu ia. He o tua aki a Sihova. Koe o tua lahi mohono mafi o kune o whaki a tongani.